he matuko mari hoi andu ni mari mo self reliant maria nini muno makiria oyo compare no mothe tare uthiko ici ri mwanange akinya kwihurira nguo ni arathianga ni arathianga thiko matuko maya acio na kwikira maundu maingi ri ciana thiko ici ni ciramba gutumberio tene wakora kairetu kena ka dress ga kuinheritwo kathi kanyiteire ka dress na kina ifoyo kia marita ithatu kia mai karathi akihumukaga kifoyo na kifoyo gakinyite njohero wega biu na no karenyerania na the rest of the floor at any one time you see nowadays it's a little technical kuona ati andu a family mwate matwaranite hamwe sasa andu ni mai na kaundu kau kariri gukona activities mureka ki in unison either kurima kwarokia thumu na the iconic kwani yale kugira mai roi mwathia nyothe ni mawira mwanyitanagira ta family riu na mundu ikete handu vantage ni ona atiriri acio ni wa mutungu na andu ake ni marurungana othe ocio kiri umuthe maumaginya na ithe he makiuma na wira murito eko ni ithe wathie mugunda you see kana kai ogona go mama wa mathioya ni kuronirwo kirombi gutirathi atumia atheri ugiona ku ithe akuwa theci mama wa mathio ya ngurumo we kirombi kironirwo mundu athi na andu ki andu ake matuko maya is very hard to find even at mwana wa class kid of akihurira nguo it's very rare acio ithu ne twetha gwithamba mwiri horo ucio ni wanjagia tene muno muno kokire inanire wonekana ningi ni waheirwo freedom ya gwithamba ya but you abused the freedom no magira timetable ni wathambagirio jatarori muthenya hesabu ya kukumbusha tu riu ni wakora ciana muciari ni akoragwo very easy akiumagana handu ni ekumatiga even a whole day wega kesuguri ciake ni hindi wakora maitheri makora guku city ndora matigeto rogo ni ya ndi atumia na ciana raigu amwerwo ati mutinde mugicerana kamuge guku ndire kuo mwanire itura igima ndire kuo muke muiywo muregwo rurimi radio ya thoguo iywo muge piyo nyukwa ndare guku tuturume tugirwo ingicererwo ungiona mairia manjia kuingira wanjira gitunguru kia mahuti ukarangire tunyani twi hau we gutiga ndakima mukimumu muingi riu mwamurekagiririo guo in the hope she will be back no you would enjoy the freedom mutegwathwo na gutari na maitho maramurora maitho authoritative maitho ma bururi ni mathire raia no gwitawara but that feeling of liberty and freedom and self rule internal self rule ni hari place agwo ni panic mura ni gwatuka na nyukwa ndari aracoka kwanja riu kungiakinyire riu githaa gia kuma thaa 2 riu hau niho panic yambagia ni mureire uria mukwiritwo ni mwambire mwashugurikira wa gatagati last born wanyu uria uinagirwo ni nyuku wa comedy thire wake bono timure na kurumia irio mukaji kurorana pensively uone kana the war is spread across karibu kaitha igiri na ni mwamenya amukuveria wa mami guo no ona he uria guguisia nyu cia behavior mukamenya that is a familiar person kana mukigoro ni gukirire na tene kwe ni kwari ngiria piu
Pio. Very loud cricket. Yes. Na tuta otogulo one. Tuta kanaga. Tarora kana niwe. Tiwe. No arigithia kihingo. Emure afinie ndina manyano. Ai. Aye. Kana mamu ne yirwo ni marimo ma nyakondo. No, you are superstitious. Kaiwa guyaba. Mukaba mugakira. Mukaba, that is a menacing back. Tadiurore. Digo dio wewe kahe. Dina karaja ne kahe. Mukari gwatiri. Rero mukaje kijango tuka good Christians. Mukaje kuhoera mami wanyu. Kayo ala mami witu ali. Muhero irigo. Hero irigo. Awe bagire yo kona ri magaro wata ihondokiro omusoke aha tone otukono akinya wa nduma na tulika oya mukaigwa ri gwakufio wega mukauga ngai riu uria twiragwo ri riu ne twathi kuhothwo kwi jini ne twagikorwo mukaigwa murango wa ringaringo mugakira ki yes akanyukani gakauga kagethu Tulio. No. No aje mima. Okay, phew. Muka. Wakora haje manioka. Oka na gatosi. Kamuria Ndiye ndiraigua nyokwa muyu ko ikageire ku. Ndari aroka. Aya. Raicio. Na ugire athie ku. Augire athi na itherero. Akiwa njoke ndimuvara une murite. Ine tureire ne akurugeta mukimo. Twarugira nyeni. Gera kuwore sikanyu. Ole gasogire. Ne kone kareire wega. Ini areire no iri aregire. Aya. Ekai atiriri. Oka. Karioki oka. Ke karioki karake goko nginya nyoku oke. Karioki ne ke ngiro ari ukia muci ucio. Ne kinene. Karioki ne kegi. Mukadro police reservist. Armed police reservist. Yes. Wafande wako murange. Because they would also get concerned. Tondu tene mundu akinuka ri mundu mugimari. Ni agithanagia miciiri tatu gukahurwo report ni akambia. Ni akinya. Riu nake maitugo mukura kari wetha tha icio tari arainuka ri na ngari guku ihinga gatene ri. Yes. Kathire na itherero kwage aki. Yes. Ukaigwa ru mwahotherwo karioki giu kigima tondu ni kiere gakurua. Mwacoka mugetio rukenge. Rukenge ukaulwo into another custody. Inyu jui hure ri. Mungengana na ki? Mungengana na nduma. Wakiro na mugikome. Na ni mwatigirwo reservist. Ugimwo rete. Mamu athire ku ni amwete kuria ali. Ndweta ikaraga ogwo nginya nitokijire komaka. Inyu koma inyu kwa ni agoka. Ithe ndaguete kumurehera ki? Omai. Never mind, ndarenda kumuonio nake nĩ mũmaku atĩ matuguo ndarera inuka tha icio. Nake nĩ very concerned na nĩkĩoka, but he has to play. He has to manage you. Yes, amo manage. As to gũtiake means ya find out yeku. Gũtikĩrĩ thimũ atĩ nĩ akũhũrĩrwo rioka yakinyĩte. They were living on the same hope you are. You are living on.
It was like Nat Geo Wild. Where you are the Gosha Gathri. This mother must hunt. She leaves her cubs, not sure if she will come back. Living on hope. You go get Kate, you are talking. Reunimona head start rolling. Yes. Who call you what happened? We can all walk you up with you. Tend to go giri. On your body, near Mafati. You go to Fia Magabia. Muthece itu ni agioka ndi akurutwo magongona mandu mari vakinya mukaigua ngui kugite mukamenya makiu ni kirumi kugwe kirumi nja no gutiri undu wa mumakagia ta mu in that situation mwetereire muciari kana aciari anyu moke mutie kuria mari na mari ukatha cigana gucoke kugwo mbuitura ngai makiu ariu kai universe kereta when you are most vulnerable exposed. Inyo mutu ebune yake mutu yaigirwo ki yauwo no mutithi gwite kambu kana muikarete ugu mweteire nyuko mwe estimate mathaa mukona ni kindu thaa 4 na nuthu rorete 5 burana gakaringana ya muneko ere nginya mutaiguanaga mwe nyumba matuko mone mamuhea a very very uncomfortable time muno omiye tu aba kuona toro hau ne muno gataraga ki meiterero because you would create all manner of imageries of what would have happened to your parents, what transpired. You kana nezi wano ne manyita go ne bori kana mathire gwa tata wa mukuyu kana to timure kana you would create all kind of wild fantasies kana ni ngari magire momo aire ogwo theri with all your worry na akinya ari akaria raisi gukule cio ciingiririe mutinahinga mukahurwo. Not knowing that you are living on the edge. You would regret warning for her or him. Kana akinya ari akahego ne ithano waja. Inyo mwatorire ngo mwatiga ithano waja. Inyo mukomakite no weja ari not ithano no rere aha. A mixture of panic and relief skanyitana. A very undescribable feeling. Up to date you cannot describe what you felt. No akena nioka but you are very worried there is war. Na kemo ukioka na bara. Isireko como taingeire. Sirio ne ke iho ciothe ithire. Nguo cia mwana mutinanura. Citambo ne. Iyo ni ng'ombe ndacemania nayo kihingo-ini. Reke ndemukora ugo murekomithia. So you would want to kene to make to rakare. Omuthi ndungetiga ni hinya. Ati uthie no uthie guketha thita without a mind. Kano hage guka all together. Yes. You know, a mind paid or donated. Yes. Tha inyanya na 50.